Rojavayê Kurdistanê dema we xweş be guhdarvanên hêja. 21 Sibatê Roja Cîhanî ya Zimanê Dayîkê ye. Zimanê Dayîkê ew zimanê yekem e ku mirov pê diaxive û nasnameya wî diyar dike. Her wiha girêdaneke mirov bi welat, çand û dîroka wî re çê dike. Di seranserî dîrokê û heya roja me ya îro, ziman bi taybet zimanê Kurdî rastî gelek hedefgirtinan tê. Rêbazên van çi ne û çima ev hedefgirtin pêk tê, têkoşîneke çawa ji bo parastina zimanê dayîkê tê kirin, guhdarvanên hêja em ê vê mijarê di xeleka xwe ya îro de di bernameya ji şehbayê de li gel mîvanê xwe nîqaş bikin. Mîvanê xeleka me ya îro cîgira hevseroketiya Desteya Perwerdê û Hindekariyê a Kantona Efrîn û Şehba hene Reşîd tu bixêr hatî. Belê spas. Mamoste hene di destpêkê de me anî ziman ku 21 Sibatê Roja Cîhanî ya Zimanê Dayîkê ye. Çima dibêjin Zimanê Dayîkê an jî girîngiya vê rojê çi ye? Ji bo ziman demê em bên ziman pênasa bikin helbet pênasayên wê cûr bi cûr hene ya bîngehîn jî em bên ziman hebûn nasnameya civakan e yan jî gelan e. Li ser vê esasî em çima dibên zimanê dayîkê ji ber ku destpêka dûrî de heta roja îro ya jî em karin destpêka mirovahiyê ku deng derxistiye ya jî deng bi kar aniye dayîk e jin e yê ku derdorê xwe jî daya nas kirin ya jî daya fêr kirin dayîk e li ser vê esasî em tên zimanê dayîkê yê ku zarokê xwe re mijûl dibe zarokê xwe fêr dike ziman eger her derdorê xwe re mijûl bûne çi ye ser birêkê dayîkê ew dibe dest pê dike li ser vê esasî dibên jin zimanê dayîkê demê got dayîk bi zarokê xwe re mijûl dibe yan jî em bêjin zarokê xwe re mesela em bên hêdî dike derdike em bên jî zarok dayîk deng li zarokê xwe dike zarok jî dayîkê xwe fêr dibe mînak mesela em bên destpêkê dîrokê de mesela em bên demê got dayîk zarokê xwe dike xewê mesela em bên bi lorîkan dike xewê ew zimaneke hestên xwe derd bîne li hember zarokê xwe ew ziman e heta rojê îro jî ev ziman biriya dayîkê hatiye parastin û hatiye bikaranî lam em bên zimanê dayîkê yani. Belê mamoste. Çima yani ew qas girîngiya ku fêrbûna bi zimanê dayîkê heye? Demê em bên fêrbûna bi zimanê dayîkê ji ber ku demê got dayîk zimanê wê da bike civak ji zimanê xwe da dike li ser vê esasî em bêjin zimanê dayîkê ya herî girîng e. Zimanê dayîk êgo civakê derdorê xwe kom dike êgo civakê pêş dixîne êgo civakê pêşketina derbas dike em bên zimanê dayîk ye girîngiya fêrbûna ziman jî ser vê esasî civak hebûna xwe ispat dike demê got ziman tune be civak ji tune ye yan jî ew civaka bi xwe tune weke ge hebe jî weke laşekî heye yani laşekî pê giyane lawma fêrbûna zimanê dayîkê em bên girîng e her mirovek ya jî her civakek ya jî her netewek demê got bi zimanê xwe dayîkê biaxive hebûna xwe de îfade kirin ya jî nasnameya xwe de îfade kirin wendabûna ya jî tunebûna wê zimanê wendabûna wî gelî ye wendabûna wî netew ye ya jî em bên kanibin wendabûna mirov bi xwe yanê hebûna te zimanê te ye demê tu vê ziman mayî tu bê wete dimînî yê wete de mirov ya jî jiyana mirov ya jî jiyana gelan ya mirovan jî ziman e li ser vê esasî em girîngiyê didin zimanê yani ziman bi taybet zimanê dayîk em dibêjin yani. Belê spas mamoste we daxuya kirin ku ew qas girîngiya fêrbûna bi zimanê dayîkê heye li kêlek wê ev ziman di seranserî dîrokê û heya rojên îro rastî gelek hedefgirtina tê rêbazên wê çi ne yani rêbazên ku ziman pê tê hedefgirtin çi ye? Em bên di seranserî dîrokê de jî destpêka dîrokê da ziman ya jî şûreşa ziman helbet destpêk û demê got şûreş dest pê kir şûreşa mirovahiyê bi ziman dest pê kir em bên demê em dibên rêw rêbazên got em bên dijmin kartine ya jî wendakirina ziman ya jî qirkirina ziman ya jî hedefkirtina ziman pir cûr be cûr hene çima qirkirina zimanan ji bo ku desthilatdar hebûna xwe bide îfade kirin ya jî xwe bide fardikirin li ser civakên din dibê destpêkê zimanê wê qir bike ger te ziman qir nekir tu nikanî we civakê jî qir bikî lawma demê em bên qirkirina zimanan mesela em bên her netewek çanda xwe ye dîroka xwe ye em bên pir berhemên xwe hene va berhemên xwe jî biriya ziman tîne bikaranîn مثلا بين كم بين تم فكرة ديرو كده مثلا بين شو ما رجع إيرو مثلا بين بيستيكي صباطي مثلا بين رجع زمان ضايق يجي جافكانية كده
چافکانی کن جبو او چافکانی جی مثلا بین اگو نهر که یا جی بلاف نبا هات قرکرن مثلا مینا که مثلا بین سال 1950 دیان مثلا بین بلگرادش دمیگو خاندکار را موافق خدا غازم زمانی خواب باخون رژیم یه دولت او يعني هذا او دولتيج مثلا شد كان همبر و خاندکان درد که و بلدانه اگه بچه سد غازه چبکه زمانی وان قربکه ایروجی او تشتا بردوام دکه نه ایروجی مثلا بین دست بگش بردوام دکه مثلا بین دست بگه دیروک مثلا دمیگو طالان کرنا ولاتون او گالون چه دبو چه دکرن بريبازن كو ناس زمان قربكن وش قالون قربكن قال قربو زمان شي قردبه اللي بديرو كي ردم سامبين ريبازن قركرنا زمانا هاد جوهارتن دس بيكي قركرنا مروفا بون اما ايدي او ريبازا جوهارتن شيبو بشي وازا جدا هاتنا مروفا قربكن قركرنا الزمان شيبو مثلا بين بريا طالان كرني بريا ويران كرني بريا كوش بار كرني بين بريا كوش تاني مثلا بين دامي قلت مروفا قلت كوش زماني ويدو كوجي بريا تنا كرنا يجي طالان کرنا وجی ویران کرنا چندان جی افجی ری بازی کو زمان ته هدف کردن دمی گوت زمان مثلا بین مینا کاز بده مثلا دمی گو مرو و جوالات خو کوش بری ورات کیدن دبا هل بدورد سیستمی و دولتی چه دغه دس پیکی دفير تا مثلا بين مجبوري دكا كنت فير زماني ويبي سدام چيه سدام كوتش چان زماني خو دور كوي زماني دايك دور كوي تش خو هون دابكي هون داكرنكي افجي ربازك مينك مثلا بين دامي جو زاروك مثلا بين تتوراتك للجيون دكي اول تا سيستم ورات نب الزماني تايا بالزمانه كي بدنا مثلا بين ام بين ام وكمروف مثلا بين قال مثلا بين السوري ما مش جيون دكرن سيستم يجي دولات يجي رباز السيستم الدولاتي بالزماني عربيه دامي جو قال كرد سالفي اخر جيون دكرن مثلا داسبيكي دامي جو خوندا زاروك جمال دردك بري خدا دبستانا مجبوره في زماني دايك زماني دجمن ببا يعني ايه دولتي ببا نا ايه دايكي ايه دجمن ايه ريجي ببا للسيرفي اساسي زماني خا فردكر افتر ندكر جبركو دجمن خاص هين زياده ترفق قال لي قربك الهمبر مثلا شذا كرد جو تيرناكا مثلا بين 4 ساعات دبستان دا تيرناكا فات غاري جو قد بيجو از تشافكاني جو زاروك زماني خوندا ناك ازوي قربكم ام بين فات غاري نوف مالا مثلا جواكي شذا مثلا بين اشبوش تا جرينجا زمان دا ناس كرن انه صبات ناس نامين بقي تب درفتين كاريجي ام بين درفتك جيانكي خاشتر باشتر او بكي دبيجو تفيري زمان دولتي بي ام بين فيرتبيشن ام بين محو اميه بذكر محو اميه افزمو افو تشي ريبازيوي انه دايق بينجهج برضو بافك هرتم بكاري مثلا چانير مجولبه یا جيب كاره كي دن مجولبه دايق بازار كار مجول مال ورد اخ و ور نشان داده کو دايق ورا فيري زمان به هدف چی باش مثلا بين مثلا بين تقول انه جرك دمي جوز دايق فيري زماني بخوا اجبر جوزاروك الدبستان هنتش ناس نكن فجر مال دايق جيرا فير بك وأفتشتر نشان له أرمانج بينجهين تشيا إنه دايق جي از چافکانی بینگهین از زمان از بختم یاجی از طالامکم یاجی اویرامکم یاجی تنابکم لسروی اساسی هر دولتک بريبازنا زمانم قردکم بله ما مستعد ناف زمان كوا يانجي ريبازن كو زمان تي بيتي قرقرن وانين زمان طيبتي جي لسر زمان كردي اف ريباستن مشاندن چما يعني طيبت زمان كردي راستي فيا كيتي ام دميگو ام راست بحث زمان كردي بكن زمانك الدولمنده جالي تيجا هندا تحد قالي كده خدي ديروك كيفنا جبر كان فكان دسبيكا ديروك شورش زمان دسبيكي بزمان كرديات تاني في صندل اما دجمن فتشتي اني ارينوكا جبر كو جمناك تقابل نوكا زمانك يقول هر صار خوكا كي يقول دولمن جيان كيري هل بد دولمنديه وزماني جي هيا لسيرفي اساسي برهم الواجي برنيني دميگو افجي مثلا من دجمن جي خالص مثلا بيعم كون وكا جنعوره جي خالص سر كل تيمار دكا خالص سر زمان تيمار دكا كي جنا زمانه بهزبه خالص سر بي زماني تيمار دكا وي زماني لواز دكا الفردجي تشدكن يهري سركاج من اموكا قال كورد زمان ما من تي هدف كرتن ام نكون من مثلا بين زمان ما بركي الرجاه يروجي يجو برخدايا جبو زماني خبر دايا بردوام كي يجل برخدايا زماني كرديه بالمقابل ديروك تا پر زمانات نقر كرن پر زمانات نتناكر و پر زمان جي البند قر كرني مانا تين يعني راستي وانتين يعني توازن قربكن لي ايجو قالي كو خبري خاصتن كي يجي خدي زماني خدر كتيم ام كان من قالي كرد حتى رجي ايرو داوي كان ما بزماني كردي داخفن داوي كان ما بزماني كردي يعني اي خا زاروكي خا فير دكن
زاروك خواب مثلا بين دهزرن دهلن بهزرن جي باراستنا لسر اساسي دولت جي ناغاز اف زمانا پیش بکه و مینا کاز بده مثلا بین دمیگو تو خودی برحمکی بی یجی عم بین کشتیک بد توی کشتی سوار بی دجمن کشتی ته هدف نگره دمیگو کشتی خرابه ارب تجیان بکی دمیگو برفت دجمن ته هدف بکره ته هدف بکره دیساجی وقتی کشتی دی من السروی اساس چت که گرینگی دکو گرینگی نداده ده کشتی تا کشتی تا خرابو تو آویدو چید تو نموی السروی اساسی لو ما دجمن چه دکه هرتم ریشی زمانی کردی دکه ایریشی چند لا کردی دکه حتی رویش مثلا بأنی تشتی نشان داشی ایرو درکش شده کن برخدانیش بو زمان دکن بله اسپاس مامسته شورش روجاوی کردستان آنگو شورش نوزدی تیرمه یا کو دست بکریه بخارا گلک دست کفتی آنی یک جوان زمان بو یعنی شورش زمان یک جوی دمه دا دست بکر چاوا ها دست بکرن و حیانی وی دمه اف شورش گیشتی کی جان آسته ام تقارن بین برخدانی اجبو زندگی کردن زمان یا جی نوانده کردن زمان راستی جی گر شورش روجاوا دست پی نکر با هلبت ام بر وقر کنید چونه یعنی ام بخوز نغاز ام بر وقر کنید چونش برگو زمانی ما قد خابون آخفتنی مد دبستان دا خاندنی مد دبستان دا به زمانی دولتی بون آخفتنی مد مال دا مثلا بین ام فیر ببون به زمانی دولتی بون لیبر بدست بیکرن شورش روجاوا ام کن من شورش روجاوا دست کفتین هری مزن یعنی هری بالنرخ یا زمانه السروی اساسی برکی مل شورش دست بیکر زمان دست ما بری خود دست بیکر ما کد خبری خستن کرد آلی زمان دا هل بدم میگو ام بین ام خدع الآلی مثلا لشکری ام خبری خستن بکن د آلی زمان دا خبری خستن نکن والاتی کم جیان دکن جبرگو چیم نف جواک تا خد آلی زمان دا خبری خستن کرد ترسید دشمن زمانه نج هزی تایدنه جبرگو زمان تب هز دکه زمان دیروک تانی شانده زمان هبونی تانی شانده ده لسروی اساسی مثلا بین مال رجوع دست بیکر ما بری خود دست بیکر چکر من کادری کو وی زمانی بپارزن یا جی پیش بخینن یا جی نفشن نو فیر بکن کادروی سیستم هات لوا کرن برکی بتیپه کی مدرس بیکر برکی بهوکه کی مدرس بیکر برکی بگوتنه کی مدرس بیکر لما دست خواست مینا که میشه مثلا بین ایدی ما یا ایدی کتنا سیستم دبستان مثلا بین زمان دایی که هات وانا هاد داین یا جی ام بین خواندن نفساندن دست بیکر ایدی هیدی مثلا بین دبستان برفره بون الحر گنده کی الحر باجاره کی مثلا بین الباجاران پرانی دبستان و بون گنده يكون كردي هاي نبستني زماني كردي زماني ضايقي كلاك ما بيكاتين دنشي هنا أم نكون جوان قربكن يجي أمان تنابكن يجي أمان النديدة بيسبكن جبركو دميجو فكر فلسفي إما برچاندية برزمانية سلوي أساسي دميجو شوش رجع أفاد دست بيكري نتنيج بو كردان دست بيكر بو حمو قالين من دست بيكر يجي هاي طيباجي أم كرد مش برجو أم براتو من بندست كرن لسلوي أساسي الدبستان مثلا بين زارو که ما بزمانی خواب فرد بون زارو که ما بزمانی خواد آخفین چانده خواب بزمانی خواد در دبرند مثلا بین آلی هنری دابه آلی دیروکی دابه هموتش بزمانی ما دهات یعنی بکردی دهات بیک آنی لی پشتی ام بین پشتی در کتنی ما جعفرین جی دیشی بردام کرد از سر کفتین ام بین زیادتر حزبو بكوش بركنا زيادة تر قال خدي زماني خدر كات بركي در فتن العفريني مثلا بين عميناك بده مثلا بين در فتن بيش كاتنا زمان زيادة تربو جبرجو همو سيست دبستان ما بزماني كردي ام بين جد سرده دست بيبكا يجي دست بيبكا حتى مرحلين بيش دبستان ام بين خاندن بلنجي بزماني كردي بو اللي در كاتني عفرنا مثلا بين او در فت هناكي كيم بون الجوروشي قام جيان دكن جوروشي كوشبري ام جيان دكن لدي ساجي خدي للزمان دركاتن هيا روجي مثلا بين دبستان ما بزماني كردي رغم ام كوش باربونا رغم يقو ام روشكا بنا بدا جيان دكن رزورو زحمتيان دكشينن رغم يقو روجانا توب بارانتين قو قال جبر بنا بار بكن يجي كوش بار بكن بو هدفها هري سركاجي زمان جبر قو دجمن ما دسبيك دج ما قال كز زمان دجمن برج فيتشتي ترسم مثلا بيش خستين زمان ترسم هيرو جدي ساجي ما خبري خستن كر قال جبري خستن كرن حمو بيكاتين قف خبري خستن كرن في الزمان خابونا بالزمان خادو خونن يجي ام كرد وك كرد بالزمان دايك ام داخفن ام دوخونن سيستمي خاب الزمان ام ددن مشاندن بوي منجه من دا وبون زانينجه ما وبون
افجي شواشة هري مزنه يعني شواشة روجافا يعني شواشة قداس بيكريه دستكفتين هري مزن شواشة الزمانه بيش خصنا الزمانه. بله سپاس ماموسته واجی داخیا کرن کو دشورش زمان دا عفرین وکا پیشنگتیا و یکی کر تایبتی جی یکم پایمنگه یکم زانینگه لوی داره هاد وکرن و او قاس گاوین گرینگ ین زمان هبون پشتی کوچبریه آنجی به داگر کریه را لوی داره واجی هول دا کوین و یکی جارک دن بپارزن لیل برانبری و او قاس ایریش آنجی هدف گرتن هنه ریبازین کود روشا کوچبریه دا راستی وطنی آنجی ریبازین هدف گرتن چنه تایبتی جی لناف کوچبریه دا دادی ما بحث کرد انه دمی وقت عفرینی یعنی شورش دست پیکر ما دست کفتین هری مازن هری بنرخ هری پیروز مازمان دست خست ما پیش خست برکی در فتره برکی هن راحت تربون برکی همو آلیاندا راحت تربون لی بکوش برکرنی مج عفرینی براستی جم قالك زورو زحمتياتن بطيباتش بوز زمان بري خستن كرنو قال تدي دمي قدر كتني قال بنيام بين ايش دكشون برينك هاوي مثلا بين بلايبون زاروك الكولانا مثلا بين ام بين مون يجي ام بين الرياضه مون يجي ام بين زمان دور كاتن در كتني ما يعرفني ابجي بو سدمك كو ام بين هناكي ام ايش بكشن دو الزمان ده اللي دي ساجي مثلا بين كم در فتن مثلا پیدا کردن پرتوکان پیدا کردن مثلا بین وک لینوسکان وک پینوسان وک جیه کو مروفت در پرورده خواب بینجی وک آمورن فیر کردن جی پرکم راستی جی پرکم صدام جی مثلا بین دور پیچی کو کمپیوتر جیان دکن مثلا بین ام راستی دشارانتین مثلا بین یک ام بین ریشه داگر کران دولت ترک السر قال كرد يدنجي نقبل كرنا سيستم كل ذركي دولة السوري مثلا بين نقبل كرنا وان نش قال را جزمانرا برجو قال وقع قال قبل دكا برجو أم بين هجمرة ولا تيوين شيء مثلا بين وقع كات كارجرا شيء بين بالزماني وي بتشاندوي اللي نقبل كرنا رجيم يجي مثلا بين زمانرا إيش جو أمرسي برزحمتي ورا مثلا بين دس بيكي صالدة مثلا بين كم كرنا دكار نيجي شاگردن در دوری خواب پر زحمتی بون کادرین سیستمی کاتن لفت تفجاری حتی مثلا بین جی کو که پرورده بده مثلا بین پرانی خواب مثلا بین راستی تو ببارانی هاتون ویران کردن مثلا بین لیدی سجرق میویجی مثلا بین پرورده ها دایم مثلا بین در فتا پای منگه جی یعنی بین رفایق حتانی مثلا بین آمدهی اف در فتا دبستانی مثلا بین ما پیدا کرد رغم مثلا بين كون ببينوس كي ما داس بيكر دركيش مجنو نو دخو او كياني ام بين بلينوس كي خوندا كار بلينوس كي مثلا بين هاف مثلا بين او ذكرن تدرك ذكرن دامي بيش مثلا سال زيادة مثلا بين او درفات مثلا بين ما اموركو رغم درفات كم اللي هناك امور ما داس خد خستن او امور ما داس خد خستن جدي هيشكو زمان بيش بخينا مثلا مينا كانوا مثلا هيروج مثلا بين مثلا بين رغم هاري ما كان بتشوكا مثلا بين ناو قسم مثلا زيادتري شيس دبستاني مهنا مثلا بين عم تكون من زيادتري 15000 خاندكاري مهنا عم تكون زيادتري حزاري مثلا كادري ما سيستمي هن مثلا بين يعني افجي درفتك كرنت مثلا بين رغم جو زور زحمتيه يعني عم خا هفروكنا كي نوفباري مثلا بين كوشبارن هندنا تشيكن اي هاي مسركفتي امن جبركم ما خبري خاصتنكر وخدي الزماني خدركات يعني خدي الزمان دركاتن خدي الشراش دركاتن بله ما مستا واجی داخیا کرن هر عفرینی پشتی داگر کرنه هر چقاسی کریارین لدجی زمان آنجی فرض کرنا زمان کیدن لشون زمان کردی لکوچبری داشتی واجی داخیا کرن کو گلک هدف گرتن آنجی گلک ریبازن شر تایبت یکو بچو کرنه فیربون زمان کردی تایبت دخوازن جاره کدن یعنی تشویق کرنه اجبوی کو خاندکار بچن دبستان دولت یانجی زانینگه دولت بخینن اون لبرانبری و يعني ريباز واتشنا بروستيجي اف ام بين حيون يريرو ام راستي شريجتي مثلا من قرقرنا الزمان حتى انه مثلا بين ام بين ام شريو تشديدك مثلا بين دميغو ام بين كم در فتن پیدا کرنا امورن فیر کرنا اجبرگو زمان ده سرکن افنو مثلا رژیم جینا پید مثلا بين ام هیشتنا ام دور پیچه جیان بکن أجي دهلاكو تشيا بشافتنا الزمان شبه يجي رش شر طيبات أموار مثلا بين فرداجي دهلاكو قال ما جي شبكة دوي الشريرة جي خوخاتي كفناف مثلا من بعدين زارون كي خبدا ريجيم مثلا بين اللي سيرفي أساسي ما جي مثلا بين بري ريباز ما أفتشتا أول همبر السكين ما تيكوشين كر مثلا بين هاول ده مثلا بين بالريباز مثلا بين
پر فكرنا دبستان مثلا بين بينو كي مثلا بين دجمل مثلا ذاك دميو قام بين جتنا بو عمات باروديخ مثلا بالمقابل مثلا دولتي جي خب هيدا تكر مثلا بين عم بين امدا كوري كرج بوكو ملات كوش بردامي جو كوش بربو جي جام مودس بجهبه لسالفي اساسيجي يعني افخط ما شوندن ما يعني ايش هيك ما ظن ما كشون يعني بله ماموستا دی سیستما پروردهی داجی واجی آنی زمان یعنی پشتی شورش روجاوا گلک دستکفتین و شورشی هبون لکیلک و هلبته که ماسیجی هن لگوری و که ماسیین کوتین جین چنه چما اف که ماسی راستی واتین که ماسی گم جیان دکن راستیجی روشی هم تجیان دکن روشی گم تجیان دکن اف دبیلگو که ماسی مرا در باز بند کم درفت امبورگو سرمتی مشاندن زحمتین جیانه راستی جوانش گشتی بخوا که ماسیون دیلاگو هم که ماسیون جیان بکن لسروی اساسی جی هل بدمیو گو افتش دخلاک یک دنکت جیان بکی هل بتی که ماسیون جیان بکی یعنی لدمیو گم بینم که ماسیون جند کن نتی تایگو ما قوت خشون تا آفتن یعنی هل بت قوت ما تم پیشدان حوالدان ما هنه مثلا بین اگه بیشن ام خپاش داکشاندن تنال جمع جبر هف آرمان جمع سرکفتن یعنی سرکفتن الزمان یعنی آستانگی کو امروزی تی مگود گله که مثلا میناک مثلا بین دمیگو خواند زارو که مدرس بخواندن خدا که به زمانی کردی دایی که دست پیدا که جرافه یک دست پیدا که مثلا بین حتی قناخ که مثلا بین آمده هی یعنی بین کان بین ای دورافه دوزده مثلا بین زمانی کردی دخونه برانشند خوا مثلا چند برانشانه به زمانی کردی دخونه الورد دمیگو در فتن پیمانگه الورکه ود بین البت برانشد پیمانگه تید داینجی به زمانی کردیش برگو کادروی کلور آمده ما کرنا یا جی مجبور را در فتن خوابش خسنی و کرنا ایگو پرورده دن خواندکار به زمانی کردینه لی دمیگو در بازی زانینگه هند بنج برگو زانینگه مثلا بین الهرم دن مثلا بین با ما هاو در فتن کو ام زانینگه هیوکن یا جی کادروی کو بو زانینگه دا کاب خفته کار بک که ما پر که ما بجی آستانگی هم بینن در بازی زانینگه هند بن زانینگه هنجی مثلا بین حیا مثلا بین حیا دم که مثلا بین زمانی عربی مثلا برانشی گود کرنیجی مثلا بین سمیناری گود برنی مثلا بین عالی کادرین گم زمانی عربی داخوین افجی آستانگی که هری مازنگو خاندکار مراست یعنی ایشکش بوم یعنی ایشکه لسر وی اساسی مثلا بین پرخبات مشاندن مثلا جبو گو تیگهان ورگن کردی مثلا بین برانشون مثلا بین پرتوکن برانشی کو ورن داینجی به زمانی کردی ورن داین کمیتاکتن آوا کرن جی خباتاکتن آوا کرن جبو کو در فیگو زاروگ دست به زمانی خود که فرد به جبری جم دایی که مالدا مثلا بین دمیگو در باز دبستان دبا حیا قناخ کو مثلا بین نتنی زانینگه ماجستیر هنه مثلا بین خواندن بلندجی هنه به زمانی کو دایی که زمانی دایی که فر ببن هاو خباتاش تماشاندن يعني ام هاول ددن مثلا بين وا خبطه جوار يعني بسرب بين مثلا بين يجي بجواره جبوغو ام وا استانجيون در باز بكن يعني وا استانجيون جيون نكن لسلفي اساسي جي پر دم گركه پر خباز گركه پر اگوتي ام بين هاول ام بين برهف کردن برهمان به زمانی کردی مثلا بین حوالت مثلا بین کادروی ما به دانستان خواب به زمان حزان را مثلا کسی این کد آلی زمان پاسپورت مثلا بین برهمان برهف دکن جبو کو زانینگ امجوی روش استانکی کو ام زانینگه دا خاندکاری ما زانینگه دا جیان دکن امجبو استانگیشی خلاص بن یعنی بله مامستا جبو خودی در کتنا لزمان دایی که دوی چواره کرن خودی درکتنا لزمان دایی که مثلا بین دمیگو هر نتوک هر گلک زمانی خواب پارزه به زمانی خواب باخ مثلا بین چاندی خواب زمانی خواب پیگ بینه زمانی خواب حس بگه دمیگو تو زمان حس نکی هلبت نکنه زمانی خواب پیش بخینی یا جی خودی درکوی انه ام بین خوش شرط طیبت بپارزه ام بین پیربون زمانی که کلاک زمانی تا تشتکی بین یعنی خوشه مثلا بین تناس کردن زمان کلاک ایش زمان انجیرنا تشتکی نت لی دبی گرک زمان تا زمان سرکبه لسروی اساسی بی دست پیکی گرک زمانی خواب پاریزی زمانی خوا بین باخوی جبو خودی درکتنا لزمان یعنی بین گرک ام زمانی خواب باخون زمانی خواب نفسینن زمانی خواب تفگر بکن زمانی خواب شر نکنی مثلا بین سروی اساسی مثلا بین زانینگه دا جی خواب بگرن زانینگه هذا مثلا بين ليكولين ما جبو ديروكا ما مثلا كاري كل مثلا بين ام ليكولين خبيش بخينن درفتن دس ما دك مثلا بين انه ام جبو بشخصنا الزمان هولدان هبه مثلا بين دزانين مثلا بين بايمانجا هاندا دپایمنگه هذا مثلا بين زمانی کوته داین دبی ام وک خانده کاریج وک کادرین کو دبی ام برفرهتر
لیکولین بکن جبو دولمند کرنا بکو دست پیک تدی ما گوت زمانی ما کردی مثلا بین دولمند دالی تیگه هدان دالی هفوق حرت دالی دولمند مثلا بین جبو که زمان نتی قر کرن بین زیادتر اما بن برسفش دشمن را مثلا بین تدی هم دشمن ما هدف دکره زمانی ما هدف دکره وقت دایک مثلا بین لزاروک خواب زمانی خافیر بکن دو مال دو کولان دو هر آلید مثلا بین انو کو خاندکار شر نک زمانی خو مثلا بین سروی اساسی هر تم شرکی مروف نف خدا لأنه برا خدا شرکی بدم مشاندن کو از چه قاسی زمان بپاريزم از چه قاسی مثلا بین خارج شر طیبات بپاريزم خارج ام بین دمیگو دشمن ته هدف دکره چه قاسی دمیگو از خاطر پاريزم از گلی خاطر پاريزم پاراستنا من پاراستنا گل بریا چیه بریا زمانه لسروی اساسی ام نبن مثلا بین وک اموره کو دشمن دخوازم اب کار بیننی تدی دست پیک مثلا بین دست پیک گوشه دست پیک هم بر ویژه دشمنی پر جبو امروز خودی زمانی خدر نکه پر ری باز ماشاندر مثلا بین دمیگو دبستانی مثلا بین پیکاتین کلاکی مثلا بین يجي مثلا بين دبستانك منظمة دو بيكاتا هنا تدي ما قلت فكروا فلسفة مدى إنه بر زمان هيا بر چاند هيا بر رنگي هيا هنا كينا كو كده هاش شده كريس هنا كتابلاوي شده كر أرمان شبو إنه تج زماني خدور كافي مثلا يجي أرمان سر كفتنا الزمان بو عيني دام دد نوف جواك دش شده كر يعني نتاني الزمان دبستان تدوين دد نوف جواك ده مثلا بين دمالان ده كلان ده تميجو مروف زماني خدا خفه هف يعني هولداني دجمن هبو يعني أري بسلاح إيريش ذكر لي بشاري الطيبات بشاري مثلا من إيريش النوف قال لي ذكر مثلا بين أو تافلافيو شيء ذكر هيش تقول مثلا قال بري زوركي خانة ده دبستان خدي درنا كذا لسالفي أساسي هرتم مثلا بين تيكوشين هبو مثلا بين شبو خدي در كتنا الزماني خا دم يقول الزماني خا خدي در كتم هل بت من نرخي خا همو باراستن نرخي كو جبوي تيكوشين تيكرن برخداني تيكرن شهيد تنداين من باراست من أمبير بقى مروف باراستني ويت تشتيد كوي برهمدك للسيرفيا هسي حير رجي خدي در كتنا للزمان تيكوشينا برخدانية مثلا بين بزمان أخافتنا ما بين بزمان كار كرنا بزمان تفجر كرنا بزمان الهم بردش من سكراندنا لو ما بالغ عم دني مثلا روي إيرو دامي قد دجمن تانغا دافينياجي إيريج دكا دبستانون هدف دكره جبو قلت ترسك دلي دجمن دلي قالك زمان دور كافن كو خدي در نکه مش برکو هبونا شاگردان دبستان دا خدي در کتنا للزمانه اما دبونا خواندنا شاگردان بالزمانی زمانی دایی که ام بین ترسکش دجمن رایا يعني دجمن نتم ام بين شتا وكا كساد ترسه وهي زيد هندي تدا وخدي در كتن اللي چانده خال زماني خو رغم درد كافي اوا ترسكي هري مازنج بود دجمنه يعني خطريه كمازنه ما ترسيه كمازنج بود دجمنه هرتم لو ممتدك هرتم ايريج دك كو تجوي خدي در كتن برخدانيه خدي در كتن تيكوشنا جبو قلت وي باوري تجدور كافي يجي وي هذا تدا بكوجا مثلا بين هرتم ايريج دك يعني بله ماموستا دوی روژه دا تایبت جبوی روژا جهانی از زمان دایی که ام دخوازن اگر مساج کوی داوی هبه مساج ما مثلا بین امکان بانگه ما هی مثلا بین ام بین جبو همو گلی کو خودی لزمانی خودر کفه یا جنب بین مساج مجبورن مثلا بین انو خودی در کتنا لزمان هبونه نخکی هری پیروز یعنی لسالفی اساسی دبی هر دایک دمیگو بزار که خراب دبستینه دبی بزمانی خواب دبستینه بزمانی خواب هزره بزمانی خواب بخو وخه جبر کن بین زمان وقت یتشتین بینگهین ایجیانیه لسالفی اساسی هم دبی هر مروف بزمانی خواب آخوه چه نتاود ببا چه قلد ببلابه بزمانی خواب آخوه بزمانی خواب هزره خودی لزمانی خواد در کفه تجاریش زمانی خواد شرم نکه دمیگو حتی دروشه کوش باید دروشه شر داشی دمیگو دمیگو الهمبر دشمن شر دکه دبی بزمانی خواه شر بکه دمیگو تب زمانی خواه شر دکی او برسوا هری مکن جبود دشمنه یعنی لسالفی اساسی ام دبین دبی زمان جیان نباش برگو دمیگو دبی زمان مایی جیان تجربه و تدمینه یعنی بله سپاس ماموستا سپاس خوش بله گهداروان هیجا به اوایی ام گیشتن داوی خلق خوا به مربو جیگر افسروکتی دسته پرورده و هندکاری کانتون عفرین و شهبه ماموستا هنا رشیدم سپاسیات دکن سپاس خوش بو همو تماشاوان یاجی گهداروان هیجا حیا خلق کیدم بمینن دخیر و خاشیه دا دم باش